vidi se mnogo. Vjerujem, Gospode, ali pomozi nevjeruju mome. Svaki čovjek, evo ja prvi pa redom, često imamo dileme sa sobom u sebi, dileme koje se nameću s polja i oko nas i dileme koje nam nameće ovaj svijet. Tačno je, mi vjerujemo, dolazimo u hram, znamo da Bog postoji, ali baš onda kad je muka, kad je neka nevolja velika kao ovome čovjeku koji je doveo svoga sina kojeg je mučio đavo, onda u nama proradi ta nada i onda u nama proradi i rodi se i vjera, a onda se i rodi pokajanje, pa kažemo pomozi Gospode nevjeruju mome. Mnogi sveti oci molili su se Bogu ovako, otvori Gospode oči srca i duše moje, jer srce i duša najprije spoznaju Gospoda i osjete, zato što je Bog prije svega i iznad svega ljubav. Zato srce, duša i zato ova djeca naša mala koja su danas ovdje, hvala Bogu koliko ih ima u hramu, koja su se pričesila, zato ona prilaze pričajući tako bezazleno, igraju se, njima su ovi svetitelji sa ovih ikona divnih na ovom prelijepom ikonostasu, njima su ti svetitelji poznati. Oni ih poznaju, kao što mi jedan drugoga poznajemo kad sretnemo, jer se znamo. Oni poznaju ove svetitelje. Zato što su ovi svetitelji njima jasni i poznati, oni ih vide i u svojim snovima, vide ih i ovako svakodnevno, jer im je srce čisto. Duša im je čista. Jer vide srcem i dušom, a ne ovim stvorenim očima. Pomenuli smo na otpustu i matronu Moskovsku koja je bila slijepa. I mnogo onih divnih svetih ljudi koji nisu imali ovozemaljski i fizički vid. Ali im je to pomoglo da otvore oči srca i duše i da spoznaju Boga upravo tim najbitnijim očima. Jer kad ove oči naše sklopimo u trenutku odlaska našega iz ovoga svijeta, u trenutku posljednjeg trenutka ovog zemaljskog života, onda nam se otvaraju te oči. I hvala Bogu ko ima otvorene te oči, prije će progledati u carstvu nebeskom. Danas proslavljamo svetoga Marka, sveštoromučenika, prepodobnog, koji je bio za vrijeme cara, koji je progonio hrišćane opet nakon slobode otpadnika Julijana. A prije toga je srušio neki mnogobožački hram. A onda kad se vlast promijenila, promijenio se car, oni koji su uvijek ovozemaljskim očima gledali, oni su se opet vratili ovozemaljskom caru. Pa su kad su vidjeli proganja ovaj car hrišćane, ajmo mi opet da se vratimo, pa opet da budemo mnogobožci. I onda su uhvatili toga dobrog čovjeka, starca Marka, koji je bio već starac, sveštenik, episkop, i mučili ga da plati što je srušio onaj hram. A on prvo nije imao novaca odakle da plati, a drugo nije htio da im plati rušenje mnogobožačkog hrama. Onda su ga izveli u jednu šumu, pa su mu oštrim konopom vezali uši i otkinuli jedno pa drugo uvo i mučili ga, starca vezali za drvo, a onda ga vukli po gradu. Pa kad nije ni tada pristao da se odrekne Hrista i da im da pare za mnogobožački hram, onda su ga vezali za jedno drvo, onako nagog, i namazali ga medom usred ljeta i stavili u šumu da ga ujedaju pčele i ose. I on starac i to preživio i nije dozvolio. Pa su onda ti hrišćani, gledajući ti bivši hrišćani koji su opet sada hrišćani, pa i nisu, pa jesu, a zvuči vam poznato toga i kod nas ima često neki koji jesu hrišćani, pa poslije malo nisu, ako im interes bitan ili druga vlast, pa onda malo jesu Srbi, pa opet nisu, jer je to isplativo tog trenutka. Takvi isti su bili i prije 2000 godina. I oni isti, kad su vidjeli da ih ovaj ne osuđuje, samo jednostavno neće da izda Hrista, onda su oni bili istrajni. Oni su čekali kod njega i na kraju su mu rekli daj toliku cifru koju je sigurno mogao da da samo za hram, samo da vide da sažalili su se da ga puste, a nisu mogli baš onako. I on ni tad nije pristao.
i njegovo trpljenje i njegovo strpljenje spasilo je te nesrećnike. Kažu da su se vrlo brzo svi ti bivši hrišćani, pa opet mnogobošci, kad su vidjeli njegovo stradanje i trpljenje i strpljenje, vratili opet Hristu. I vratili su se nakon toga i carevi Hristu. Zato ova sveta liturgija koju smo čuli, Svetog Vasilija Velikog, divne molitve koje smo čitali na glas, da bi vi svi čuli, koje su upućene vama. Te divne molitve upućene vama i Gospodu nas podsjećaju na strpljenje i na ono najbitnije u ovom životu, a to je ljubav, praštanje. Molimo se za neprijatelje naše, ne osuđujemo ih. Nismo ih osuđivali ni kad su bili moćni, ni kad su imali ovozemaljsku vlast. I tad smo se molili za njih, trpili. Nećemo ih ni sada osuđivati kad su nesrećni, ranjeni, izgubljeni u ovome svijetu i kad jedan broj njih, zabludjelih, plaćenih i nesrećnih, izlazi po ulicama želeći da iskažu svoje mišljenje. Svako ima pravo na slobodu. Gospod je čovjeku dao slobodnu volju. Ali mi kao crkva pozivamo da se vrate, jer nema više protiv koga da ratuju. Mi u litijama nismo išli protiv braći. Nismo bili protiv njih. Mi u litijama smo bili protiv bogootpadništva, protiv laži, protiv bezakonja. Nismo bili ni u litijama ni protiv Mila Đukanovića, ni protiv Duška Markovića, ni protiv bilo kog čovjeka na ovoj zemlji. Mi smo u litijama bili samo za istinu i pravdu. I naše litije su bile molitva na ulici. Mi nikad nismo zakrčili saobraćaj. Mi nikad nismo izazvali incident. Mi smo uvijek na našim ustima imali molitvu, praštanje. Sad vidite one obezbožene, nesrećne ljude koji stoje na ulicama bez Hrista. Sa mržnjom u srcu, sa mržnjom u duši, sa mržnjom jer gledaju ovozemaljskim očima i gledaju ovo pameću koja je ludost ovoga svijeta. Oni koji su sada na ulicama i koji pokušavaju time da nešto ostvare, neka znaju da nema protiv koga Crna Gora uboj da kreće, osim protiv same sebe. Crna Gora nema od koga da se brani. Crna Gora je odbranjena, slobodna. I sad smo svi građani isti i oni, naša braća manjinska, koja žive u Crnoj Gori i mi kao velika većina, svi smo isti. Ja kao pravoslavni sveštenik u pravoslavnoj Crnoj Gori većinskoj sam isti kao onaj hodža ili rimokatolički sveštenik. I tako i treba da bude. Mi smo se za to borili. Da budemo svi jedno i svi isti po zakonu ove zemlje. A ne da budu povlašteni i oni građani drugog reda. Zato se molimo Bogu, koji nam je dao ovu slobodu, koji nas je utvrdio u vjeri, koji nas je izveo na ulici, koji nas je poslije vratio pobjedonosno, da nas sačuva smirene, krotke, u ljubavi i praštanju. Da mi prvi pokažemo da smo Hristovi, da gledamo dušom i srcem, a ne ovim očima, i da tu braću ne osuđujemo po ulicama, makoliko to sada izgledalo čudno i drugačije. Kažu mnogi, i moja braća, i moje kolege, i svi vi koji ovdje stojite u ovom hramu, nas su hapsili za pomisao, privodili i pitali šta si mislio, pope, onom besjedom da kažeš. Šta si ti htio da kažeš onom objavom na nekakvim društvenim mrežama? To je tačno. Ali mi nismo isti. Mi smo Božiji. Mi ne možemo to isto da radimo onoj nesrećnoj braći po ulicama. I nemojte da osuđujete sada našu novu vladu i naše ljude u policiji što sad ne biju, batinaju i rade ono što su nama radili. Jer bi bili isti kao oni. Mi moramo da trpimo, moramo Bogu da se molimo za njih i moramo da praštamo. I naša ljubav, naše praštanje i njih će da skloni sa ulice, jer će shvatiti na kraju da smo braća i da nema protiv koga se ratovati u Crnoj Gori, osim protiv sebe lično, svoga grijeha, svojih strasti, a to mi radimo u ovom postu vaskršnjem i pripremamo se za vaskrsenje Hristovu. Zato se molimo Gospodu, Svetom Iliji, u čijem smo hramu,
svetim našim velikim precima, da vrate našu braću koja danas gledaju očima mržnje u njihova srca, da se usadi ljubav i da svi opet zajedno budemo slobodni i proslavimo Hrista, jedinu slobodu, jedinu pravdu i jedinu istinu u ovom svijetu. Nek vas Gospod blagoslovi i sačuva u vjekove vjekova. Amin.